Super Radio predstavlja Poštovani slušalci, 12 sati 32 minuta, emisija Cool Presek i Super Radio. U okviru projekta Zajednici zajedno Naftne industrije Srbije, Gimnazija Svetozar Marković organizuje projekat Putujuća laboratorija Nauk nije bauk. Sad više o projektu razgovaramo sa profesorkom iz ove gimnazije, Bojanom Golubović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Sad, kad sam ja dobio ovaj mail od vas, rekao, Nauk nije bauk, zašto sad toliko rano, baš je rano krenuo Nauk nije bauk. Tek kad sam pročitao, video sam dakle da su ovo sve pripreme za sledeće dešavanje i za sledeći festival. Dakle, putujuća laboratorija Nauk nije bauk, zanimljiv naziv projekta, a šta on obuhvata? Pa on obuhvata problem na koji smo naišli u protekle 2 godine, a to je da deca iz seoskih i prigradskih škola uglavnom nisu u mogućnosti da prisustvuju manifestaciji. Dođu nam recimo deca iz Surdulice organizovano autobusom, a deca koja su tu na recimo 7-8 km od našeg grada nisu u mogućnosti da to odrade organizovano. I onda smo razmišljali o tome kako bismo na najbolji način mogli da približimo ono što radimo na festivalu Nauk nije bauk baš toj deci. I došli na ideju da napravimo putujuću laboratoriju, što znači da učenici zajedno sa profesorima i nastavnim osobljem škole 14. oktobar iz Niša, koja je u tom smislu naš partner, i svim skalamerijama od mozaika preko tečnog azota, ne znam, slamčica za pravljanje Platonovih tela, svi zajedno krenemo u jednu školu jedan dan. Tako da smo sutra u Kamenici, a pre 2 dana smo bili u školi Đure Jakšić u Jelašnici. I kako učenici tih škola reaguju kada dođe putujuća laboratorija i da li su zainteresovani za nauku i možda baš se osjećaju lepo kada vas vidi? Pa mi otprilike istrošimo sam materijal koji je planiran recimo za 2 posete za tu jednu posetu. Onda možete misliti kakvo je oduševljenje, kako deca reaguju i koliko traže iznova jedan te isti eksperiment. Sjajne su reakcije, zaista. Dovoljno je samo vidjeti kako ovi osnovci, recimo, pošto su tu inače preškolske ustanove, pa onda vaspitače dovedu i preškolce, kako reaguju kad, na primjer, od cevčice treba da naprave trougao. Sad kad vi cevčicu koja se koristi u njihovoj glavi samo za jedno, a to je za čašu, kad tu cevčicu prenesete u neki drugi prostor i napravite trodimenzionalno telo od tih trouglova, to je za njih kao otkrivanje novog univerzuma, otprilike reakcija takva. Tako da, mislim, zaista radimo jednu sjajnu stvar, plemenitu stvar i naročito iz perspektive što deca koja odlaze u školu, odnosno uče po programu za decu sa posebnim potrebama, učestvuju u ovom programu tako što predstavljaju konkretno matematičke zanimacije deci prigradskih naselja i seoskih škola i u tome su sjajni, besprekorni. A zašto su deca čekala baš na putujuću laboratoriju festivala Nauk nije bauk da vide te eksperimente? Gde je tu problem? Da li je možda problem zato što škole nemaju dovoljno materijala? Da li su možda kolege profesori onako nemotivisani pa žele samo da odrade ono što je u planu i programu, ili je možda neki treći faktor tu presudan? Pa ovako, logički gledano, i da su profesori nemotivisani, a da škola ima sredstava, nastavnici bi svakako morali da se uključu u taj proces. Dakle, materijalna sredstva su uvek ključni problem. Naravno, stoji da gde ima volje da tu uvek može da se dođe do rešenja. U principu, jedino moguće rešenje da, recimo, jedan roditelj stavi u svoje kola, recimo, 4 učenika i povede ih na festival Nauk nije bauk, ali organizovane posete podrazumevaju veliku organizaciju, dosta novca i zakonske regulative koje su sve oštrije i oštrije prema takvim organizacijama, tako da je to jedan od razloga zašto ta deca do sada nisu bila u mogućnosti da organizovano posete naš festival. Postoji još jedan problem, a to je problem generalno nabavki materijala za radionice. Činjenično da te radionice mogu da se odrade i sa jeftinim materijalima, ali znate kako, sad i deca već prepoznaju kvalitet, živimo u 21. veku, njima su sve informacije dostupne preko interneta i deca ne žele da rade nešto što nije određeno onako kako treba, tako da
A kakvi su kabineti za fiziku u školama koje posećujete? Ja sam čuo od nekoliko osnovaca koji kažu meni su lepši eksperimenti na YouTube-u koje pogledam nego recimo u učionici. Da li je zaista takva situacija da su i zastareli instrumenti i zastareli ne trikovi nego eksperimenti i tako dalje? Dakle, kakva je situacija? Pa veoma loše. Evo, mi smo tek sad renovirali naš kabinet, dakle u gimnaziji koja važi za jedno od najboljih gimnazija u gradu. Tek smo sad uspeli uz sredstva jednog projekta u kojem smo se našli. Inače, ovako da dobijete od grada ili ministarstva, to je već dosta teže. Nama samo za recimo obnovu elektromreže treba evo već drugu godinu konkurišemo jer ne možemo da postavimo recimo klimu na osnovu elektromreže koja je dosta stara, ali to su sad konkretno naši problemi. Ono što sam ja doživjela sad u školi koju smo poslednju posetili jeste učenik koji postavlja pitanje kako je mogu da učestvuje na festivalu Nauk nije bauk i nakon toga znate šta meni treba magnet, a mi to ovde u školi nemamo. I kako vi meni možete da nabavite magnet? Ja sve vreme upućujem na nastavnika fizike dok nisam shvatila da je dete već pričalo sa nastavnikom i da su došli do zaključka da oni nemaju sredstava za taj magnet koji je potreban za eksperiment. Dete ima ideju, sve mu je jako poznato, već je to viđalo na radionicama, naučnim postavkama, ali prosto nema sredstva da ostvari svoju ideju. Čitave godine govorimo o tome da recimo učenici osnovnih srednjih škola nisu zainteresovani za nauku, dok kad se održi festival Nauk nije bauk, sve to demantuje. Zašto je, po vašem mišljenju, takva slika o nauci predstavljena ovde kod nas? Kakva je to propaganda? Meni je zaista neshvatljivo. Evo, festival svake godine obara posećenost, dakle sve više i više mladih. Upravo i te priče koje govore da su mladi zainteresovani za nauku, dok s druge strane kažu, aha, na PMF-u bukvalno mame čokoladicama studente da dođu ili možda na drugim fakultetima. Dakle, malo mi tu ta paralela nije jasna. Pa kad se sagleda više okvira, na primjer društveni okvir, učenici koliko god da su zainteresovani za neku oblast nauke, pred kraj 4. razreda srednje škole ozbiljno razmišljaju o tome kojim fakultetom mogu na što bolji način da izađu iz ove zemlje. To je društvena okolnost koja jednostavno određuje fakultet koji će upisati. Sad što se tiče onog što se dešava u samim učionicama, znate kako kad uđete u učionicu sada i učionicu pre 20 godina, kao vreme recimo kad sam ja išla u školu, apsolutno se ništa nije promenilo. Znači, raspored stolova je isti, sve je isto, a vi znate šta se za 20 godina promenilo na svetskom planu, koliko su se nauka i umetnost recimo približile. Mi o tome još nismo, mislim, zapravo nismo došli do stepena da uopšte razmišljamo o tome u nastavnom planu i programu. I uz sve promene koje se rade u okviru nastavnog plana i programa, ja konkretno na časima filozofije to mogu bez problema da izvedem, ali recimo profesori koji drže fiziku, hemiju, matematiku, njima su potrebna ozbiljnije materijalna ulaganja da bi taj čas zaista izgledao onako kako treba da izgleda da bi se dete 21. veka motivisalo. Mislim, mi pričamo o kategoriji hiperaktivne dece, koja je vrlo ozbiljna kategorija, ali činjenica će sve više dece imati te karakteristike, što znači vrlo izraženu krupnu motoriku, ali sa sve smanjenjem pažnjom, odnosno trajanjem pažnje. I to meni, mislim, nije dete neko ko želi da ima takav odnos prema sebi i prema svom okruženju, već tehnologija koja je toliko razvijena da uslovljava tu pažnju i onda odlazak u učionicu gde se ništa nije promenilo za tih 45 minuta. Tako da dete kad ode na interaktivnu postavku Nauk nije bauk, to dete u toj interaktivnoj postavci za minut vidi neku promenu i vidi neko dešavanje i odmah dobije objašnjenje šta se tu desilo. Njemu u školi treba 45 minuta za tako nešto, on je izgubio pažnju posle minut. Putujuća laboratorija Nauk nije bauk ima u planu koliko škola da poseti? 12 škola. 12 škola, kako su birane škole? Pa birane su po principu ili inkluzije, odnosno problema dece sa posebnim potrebama, ili po principu prigradskih škola i seoskih škola na teritoriji opštine Niš i jedna od škola koja pripada gradu jeste škola Srete Mladenović Mika.
Kako su direktori, odnosno nastavnici škole reagovali na to kada ste im saopštili i izašli sa predlogom da upravo putujuća laboratorija poseti njihovu školu i da li su možda rekli, ma šta će sad neko tamo iz gimnazije dođe me i da priča deci i tako Ne, imali smo zaista odličnu saradnju i zaista su vrlo lepo prihvatili poziv za saradnju i eto, pomenula sam školu 14. oktobar koja je zapravo naš partner u izvođenju eksperimenata i upoznavanju deca osnovnih škola sa nekim novim dostignućima iz sveta nauke. Koji je cilj ovog projekta? Da li je to promocija gimnazije, promocija festivala ili možda promocija profesora? Osnovni cilj ovog projekta jeste, kao što sam rekla, da se deca koja imaju problem sa učenjem uključe u nastavni proces, jer je ideja da za neki 10 godina deca zapravo budu nosioci nastavnog procesa, a da nastavnici budu mentori, odnosno koordinatori nečeg takvog. Druga ideja jeste naravno popularizacija nauke i u tom smislu se putujuća laboratorija ne razlikuje puno ni od Noći istraživača, ni od samog festivala Nauk nije bauk. Treći cilj jeste uključivanje marginalizovanih grupa. U ovom slučaju je reč o deci koja ne žive u gradskoj sredini, da budu uključena u dešavanja na polju nauke u samom gradu. Kada putujuća laboratorija dođe do svog krajnjeg odredišta, posljednje škole u nizu, 12. škole, kakav je plan? Šta dalje sa tom decom, sa tim učenicima, sa profesorima i školama? Pa pri svakom obilasku naši nastavnici su u kontaktu sa nastavnicima tih osnovnih škola i zajedno formiraju naučni kutak u tim osnovnim školama koje bismo posetili. Nakon toga 24. novembra je naučno finale u gimnaziji Svetozar Marković, gde će se predstaviti sve te osnovne škole sa svojim dostignućima u okviru svog naučnog kutka i nakon toga Nauk nije bauk 8, gde će svako od tih škola imati šansu da se predstavi. Nauk nije bauk 8 se priprema, pretpostavljam, uveliko. Da li su učenici vaše škole već sa prvim zvonom pitali kada će Nauk nije bauk i da li mogu da se uključe? Naravno, postoji tu jedan tim, mi zovemo učenici menadžeri, oni već lobiraju ko će sad da uđe u taj tim menadžera, ali ono što nam predstoji najpre jeste Festival nauke u Beogradu i sad se ozbiljno pripremamo za tu postavku. To je ono prvo čemu sad razmišljamo, nakon toga naravno ta postavka će ući među postavke Festivala Nauk nije bauk. Vojna, za kraj samo da mi kažete ko vam je pomogao da realizujete putujuću laboratoriju i nije grad, nije Naftna industrija Srbije. Opet projekat? Da, opet projekat. Znači, zajednice zajedno, da. I obrazovanje i školstvo mora da se finansira preko projekata. Naravno. Dobro, hvala vama na ovom gostovanju i hvala vam. Nadam se da ćete nas povesti na neki obilazak. Mislim da pođemo s vama, što da ne. Naravno, što da ne. Hvala vam na gostovanju. Hvala. Poštovani slušalci, ovo je emisija Cool Presek, Super Radio. Uskoro vam predstavljamo jedan nov naslov iz izdavačke kuće Čarobna knjiga, a vi budite uz nas, budite pažljivi jer upravo vi možete da osvojite ovu knjigu. Ovo je Super Radio i emisija Cool Presek. Ljudi sa idejama, pridružite nam se. info@superradio.rs